Gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ kaunti-ini ya Nyeri nĩkuo athiriti ya munini wa president matuĩkanirie matura matiganĩte makiuga mũingĩ ũnyite mbaru ngwatanĩro ya Kenya Kwanza. Githurano kĩnene gĩgĩtanywo gũtabanio rungu rwa mĩeri 5 yũkĩte. Kamiti ya IEBC nĩng'etheirwo nĩ gĩbarũa gĩa gũgatigĩrĩra ũma na waragania gĩthurano-inĩ kĩu. Atongoria a Kenya Kwanza makiagera kene atongoria arĩa maraingĩrĩra mihang'o ya IEBC. Kuna watu wamejifungia kwa Nairobi hapo, public servants. They think they can interfere with the electoral process. We want to tell them Kenya has become of age. The democracy of our country is in another level. They cannot interfere with the election of this country. IEBC na upungufu wowote itawaandikia, iwaitishe, muwasaidie. Ile barua tumeona ya tarehe 23 mwezi wa pili. Bwana Kibicho, you will find yourself answering so many questions and there will be nobody to defend you. IEBC is properly funded and IEBC is properly led. Hamuna kazi ya kuambia IEBC kile watafanya. Mumbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro nĩokĩrĩire minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i amwe na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ĩno Karanja Kibicho akiuga matirĩ na kĩhoto gĩa gwatha kamiti ya IEBC ũrĩa ĩgatabania gĩthurano gĩũkĩte. Kibicho na Interior Ministry, last year you tried to play games with IEBC na mukajifanya munatekeleza multisectoral team ya preparedness ya elections. Wacha niwaeleze kama hamjui katiba. Katiba imepea IEBC kazi ya kusimamia uongozi wa Kenya wa uchaguzi. Marua macio marandikirwo makandikirwo macibo na makandikirwo andu aria ange marutagira thirikari wira makomerwa mekubanga andu nigetha maingire kwa baba. Marua macio ithe goko mukurwa-ini nitumaregete. No mamenereirie kũguoyohio kwa ahũranĩri a iturwa itiganĩte arĩa mataranyita thirikari mbaru. Mumbunge wa Mathira Rigathi Gachagua akiuga kũguoyohio no kwa ihinda. Vitisho itafika mwisho. Wamebakisha mwezi 5. And I want to tell Fred Matiang'i and Karanja Kibicho, there was a man called Hezekiah Oyugi. He was more powerful than the two of you combined. And when he died, not even an assistant chief went for his funeral. Hiyo ndio inakuanga serikali kutumia watu. Nyinyi muachane na sisi, tupige kura vile tunataka. Nimokwaneria gwa andu amukorwa-ini. Nimokwaneria guoya. Itua rĩa mũtongoria wa bũrũri rĩa gũkindĩra Raila Odinga ũkahũranĩra gĩturwa kĩa president no rĩthiĩte na mbere kũraraka batoni ya Kenya Kwanza makiuga igeria rĩa president rĩa gũtindĩkĩrĩria Raila kũrĩ mũingĩ no rĩkaringa ihiga. Ile kadi zote walikuwa wacheze wamemaliza. They have run out of cards. Sasa wanadanganya ule mzee wa kuzimia ati watamsaidia kura sijui patikane sijui wapi. Kuna kura ya mtu ya kuzimia? Munini wa president William Ruto amwe na atongoria kĩheri ya Kenya Kwanza mariceraria kiwira bururi-ini wa Ngeretha. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.